300 godina prije nove ere, asirski kralj Asurnasirpal II, nakon zauzimanja neprijateljskog grada, izdaje vojnicima naredbu da svim stanovnicima odsijeku ruke i noge i da ih nagomilaju nasred gradskog trga gdje će iskrvariti i ugušiti se. Skoro 3 milenijuma kasnije, 22. avgusta 1976. godine, na stepenicama jedne crkve u američkoj prestonici, 16-godišnja djevojka prinosi britvu grlu, dok je oko 300 okupljenih ljudi oko nje gleda i ohrabruje da to uradi, kličući kao na nekoj sportskoj utakmici, sve dok ona ne padne u nesvijest od gubitka krvi. Između ova dva događaja proteže se sav pisani vijek čovječanstva i u svakoj njegovoj generaciji ponavlja se ista tačka u kojoj prestaje filozofija i počinje neposredno iskustvo koje su narodi hiljadama godina nazivali istim imenom. Suština zla je nanošenje bola biću koje može da osjeti bol. Tu definiciju ne treba braniti dokazima, jer je svako ljudsko biće već ima u sebi, kao što već ima u sebi i pojam svjetlosti kao i pojam tame. Postojanje zla ne traži dalji dokaz, jer empirijskim iskustvom znamo da onaj ko postoji već trpi zlo i samim tim već zna šta je ono. Šta više, narodi koji nemaju zajednički jezik, koji ne znaju jedni za druge, koji žive razdvojeni okeanima i vijekovima postojanja, ipak zlo opažaju kao istu stvar. Opisuju ga kao silu koja djeluje sa namjerom, koja ima svoj cilj, namjeru, koja izlazi iz nečega što je veće od samog počinioca. Tu silu su gotovo bez izuzetka lično personifikovali. Toj sili su, bez obzira na jezik i na bogove kojima su se klanjali, dali ime, oblik i karakter. Pojam đavola nije nastao iz mašte i nije proizvod sujevjere. On je rezultat dugog, mukotrpnog rada samog ljudskog uma koji oblikuje stvarnost i činjenice svog svakodnevnog života, a da bi mu dao postojanje mora da ga imenuje. Kada majka u djelu Dostojevskog Braća Karamazovi zatvara svoju 5-godišnju djevojčicu preko noći u toaletu na minusu, pa joj namaže lice i napuni usta izmetom zato što se djevojčica upiškila, to razum jednostavno ne može da obradi. Riječ surovost tu ne objašnjava apsolutno ništa. Riječ ludilo je zapravo preuska, jer ta majka može ipak mirno da spava dok dijete u mraku tiho jeca. Pred takvim činom opaža da iza ruke koja udara to dijete stoji ipak nešto drugo, da stoji neka volja koja je veća od same te ruke, dakle neka logika koja je strana svakoj zdravoj logici. Upravo to nešto su drevni narodi imenovali, te onda vidimo da personifikacija zla nije ništa drugo do pokušaj da se ta stvarnost zapravo imenuje. Sva ozbiljna istraživanja ovog pojma, počevši od kapitalnog dijela Gustava Roskoffa iz 19. vijeka, pa sve do studija Henrya Ansgara Kellya i Richarda Woodsa u 20. vijeku, polazi od jedne iste tačke. Đavo se ne može razumjeti bez problema zla, a problem zla se ne može razumjeti bez đavola, jer su ta dva pojma rodila jedan drugo kroz vrijeme. Carl Gustav Jung u svojim radovima o psihologiji nesvjesnog dolazi do potpuno istog zaključka, samo iz nekog drugog ugla. On utvrđuje da svaki narod, kada zlo sa kojim se susreće dostigne određenu težinu, prestaje da o njemu govori u nekim apstraktnim pojmovima i počinje da mu daje lik. Čovjekov jednostavno tako funkcioniše. Taj lik zapravo nikada nije slučajan. On se sklapa po unutrašnjim pravilima koja su ista kod Hindusa, Egipćana, Grka, Hebreja, germanskih plemena i kod drevnih amero-indijanskih kultura. Upravo zato se rogovi, sjena, crna boja,
podzemlje zmija i ono razdvojeno kopito javljaju u kulturama koje međusobno nisu imale dodir. To je plod istog ljudskog susreta sa tom istom silom koju nisu znali objasniti. Studija koja slijedi prati taj susret kroz vrijeme. Polazi od najstarijih kultura u Egiptu, Mesopotamiji i Kananu, gdje zlo još uvijek nije razdvojeno od bogova, već u njima živi kao njihova mračnija polovina. Ono nastavlja preko Persije, gdje Zaratustra prvi put u istoriji ljudske misli povlači oštru liniju između dvije sile, čime se rađa pojam pravog kosmičkog dualizma, to jest učenja po kojem dobro i zlo nisu dvije strane jednog bića, nego su to dva potpuno odvojena bića koja su u stalnom ratu. Ide dalje preko hebrejskog starog zavjeta, gdje se gotovo nevidljivo iz Jahveja izdvaja njegova sjena koja kasnije dobija lično ime. Završava se u kasnoj jevrejskoj apokaliptici i u Novom zavjetu, gdje pojam đavola dobija konačan oblik koji će zatim crkva nositi kroz srednji vijek pa sve do dana današnjeg. Cilj nije utvrditi da li đavo objektivno postoji. Cilj je razumjeti šta on jeste kao misaona činjenica ili kao stvar koja je duboko oblikovala pisanu istoriju. Jer ono u što ljudi vjeruju da postoji, za njih u stvarnosti i postoji i oni postupaju u skladu sa tim. Logorska kapija u Auschwitzu, klada na kojoj su gorjeli jeretici, nož kojim su Asteci vadili srca, dakle, sve su to fizičke posljedice jedne ideje koja je živjela u glavama svojih tvoraca. Samim tim, istorija đavola jeste istorija jednog od najmoćnijih oblika kojima čovjek razumije sebe, svoju patnju, a konačno i svoju smrt. Najstariji slojevi pojma đavola ne nalaze se ni u Bibliji ni u grčkoj filozofiji. Oni leže u tri kulture koje su milenijumima gradile religiozni okvir čitavog Bliskog istoka. Te kulture su Egipat, Mesopotamija i Kanan. Iz njihovih hramova, mitova i magijskih tekstova izlaze gotovo sve glavne crte koje će kasnije Hebreji i hrišćani prepoznati kao crte samog Sotone, Satane ili đavola. Egipatska religija nije imala posebnu silu zla. Imala je jednog vrhovnog boga koji se ispoljavao kroz mnoštvo manjih bogova i u tom bogu su istovremeno postojali život i smrt, dakle te suprotnosti, život i smrt, red i nered, ljepota i razaranje. Dakle, sve je to činilo ono što su Egipćani nazivali mat, odnosno ispravan poredak svemira. Obradio sam već na svom kanalu Egipatske knjige mrtvih, te vam preporučujem da to pogledate. Pa ipak upravo u toj kulturi se javlja prva jasna figura razornog božanstva. To je Set, mlađi brat Ozirisa, odnosno gospodar pustinje, suše i strane zemlje. Set je crveno riđe boje koja u Egiptu označava jalovo sprženo tlo, što stoji nasuprot crnoj boji plodnog mulja koji Nil donosi. On ubija Ozirisa iz zavisti, raskomada mu tijelo i razbacuje ga po Egiptu. Iz tog mita ne nastaje samo kult Ozirisa, već i prvi nacrt onoga što će zapadna tradicija kasnije nazvati Satanom. Set ima rogove, dugačku njušku, ima razdvojeno kopito i nosi sjeme trozupca. Sve te ikonografske crte direktno prelaze u same srednjovjekovne prikaze đavola. Time je egipatska religija dala oblik koji će poslužiti kao savršen kalup za apsolutno zlo, jer Set u egipatskoj kulturi ipak nikada nije pravo zlo, već je on više strana i opasna sila, ali ono što je najvažnije, u okviru istog božanskog poretka. Sličan obrazac stoji iza figure Sekmet, lavlje glave i ženskog tijela koju vrhovni bog Re, ili kako se u popularnoj kulturi izgovara Ra, šalje na čovečanstvo da kazni njegovu pobunu. Ona kreće u pokolj koji prijeti da uništi čitavu rasu,
i Ra mora da je zaustavi tako što razlije čitavo jezero piva pomiješano sa crvenom bojom kako bi Sekmet pomislila da je krv i napila se. Sila razaranja, dakle, u egipatskoj religiji je oružje samog vrhovnog boga, a ne neprijatelj koji mu se suprotstavlja. Stari Egipćanin nije imao razloga da izdvaja đavola jer je njegov bog već u sebi nosio i destrukciju, dakle imao je već dobro i loše, recimo isto kao Jahve na početku. Dakle, on daruje, ali u istom trenutku i kažnjava. Mesopotamija ide korak dalje. Tu se prvi put pojavljuje čitava vojska demona koja okružuje čovjeka u njegovom svakodnevnom životu. Babilonski tekst Enuma Eliš opisuje stvaranje svijeta kao rat među bogovima. Na početku postoji samo Tiamat, slano more, dakle onaj prvobitni haos u liku zmajice majke, i Apsu, slatka voda. Tiamat rađa novu generaciju bogova. Marduk, mladi bog Vavilona, izlazi Tiamat na Megdan, raspara joj utrobu strijelom, raspolovio joj tijelo na dvoje i od jedne polovine napravi nebo, a od druge polovine napravi zemlju. Od krvi njenog drugog muža, Kingua, koji predvodi vojsku demona, Marduk pravi čovjeka. Znači, Marduk ne stvara ljude iz ljubavi niti od čiste materije, nego krvlju Kingua, dakle krvlju poraženog vođe demonske vojske, on pravi, dakle od njegove krvi on pravi samu ljudsku rasu. Samim tim čovjek u babilonskom mitu nastaje od krvi pobunjenog demonskog princa. Taj detalj će kroz hebrejsku apokaliptičku književnost ući u temelje hrišćanskog učenja o palom čovjeku. U svijetu drevne Mesopotamije zlo nije bilo apstraktno, nego je imalo lice, imalo je ime i bilo ih je čitav legion. Njihovi spisi su prepuni legija lično imenovanih demona koji su čovjeka okruživali na svakom njegovom koraku. Recimo, Pazuzu je bio gospodar užarenog sjevernog vjetra koji donosi bolest i glad. On je prikazivan sa rogovima, orlovskim krilima, kandžama i iskeženim, deformisanim ljudskim licem. Zatim tu je Lilitu, u drevnim tekstovima poznata i kao Ardat Lili, neudata djevica pustoši. Za razliku od demona koji kidaju meso, ona je ipak noćni entitet koji ubija energetski. Ona dolazi muškarcima u snu i isisava im životnu silu, djelujući kao najraniji istorijski prototip onoga što će kasnija demonologija nazvati sukubusom. Ovaj babilonski mit se dalje razvijao preko samog proroka Isaije. Naime, Lilitu prelazi direktno u hebrejsku tradiciju kao ona zloglasna demonica Lilit, urezujući se tako u same temelje srednjovjekovnog vještičarstva. Ali panteon demona se tu ne završava. Demon Labartu u svakoj ruci drži po zmiju, prate je divlji psi i svinje, a njen isključivi plijen su djeca, majke i porodilje. Pustinjama i drevnim grobljima, na primjer, lutaju u tuku, dok se iz mraka vraćaju etimu, odnosno duhovi ljudi koji su umrli nekom nasilnom smrću i u nemiru i koji traže osvetu među živim ljudima. Protiv ovakvih sila čovjekov život je bio, da kažemo tako, neprestano stanje opsade. Njegova jedina linija odbrane bile su amajlije, stroge bajalice i rituali istjerivanja. Koliki je bio stvarni, odnosno onaj svakodnevni strah tih naroda od ovog nevidljivog svijeta, najsurovije precizira, odnosno govori jedna stara babilonska poslovica koja glasi da onoga ko ulicom ide bez svog ličnog boga, demon obavija kao plašt. Kanan, geografski najbliža Hebrejima, jezički gotovo identična njima, daje treću i onu ključnu crtu. Tu se zlo personifikuje u liku Mota, odnosno gospodara smrti, suše i jalovosti. Baal, sin vrhunskog, odnosno vrhovnog boga Ela, izlazi na dvoboj sa Motom i u tom dvoboju biva poražen i ubijen.
Zbog toga 7 godina zemlja ostaje pusta, žito ne niče, a ljudi umiru. Tek kada Anat, odnosno Balova sestra i djevica, boginja rata, pronađe bratovo tijelo i sahrani ga, ona kreće u potjeru za samim Motom. Ona ga hvata, sječe ga mačem, samelje ga u mlinu i posije ga u polje. Ubistvo same smrti istovremeno postaje obred plodnosti, jer iz tog dijela Bal vaskrsava, a zemlja ponovo cvjeta. Mot, koji u kananskom jeziku znači jednostavno smrt, jeste najčistiji predak onoga što će biblijska tradicija imenovati kao satanu, odnosno gospodara pustoši. Neki istraživači shvataju ovo i kao metaforu. Naime, Bal je bog oluje, kiše i plodnosti, odnosno života, dok je Mot bog smrti, pustinje i podzemlja. Njihov dvoboj je zapravo metafora za smjenu godišnjih doba na Bliskom istoku. Kada Bal padne, odnosno kada ga Mot ubije i proguta, kiše prestaju, dakle priroda umire i nastupa ona ljetna suša. Dakle, njegov pad je doslovno pad života pred samom silom smrti. Tek kasnije će njegova sestra Anat sići u podzemlje, uništiti Mota i oživjeti Bala, čime će kiše ponovo da se vrate i dakle u tom trenutku sam život se vraća na zemlju. Sve tri ove kulture stoje na istoj poziciji. Dakle, zlo postoji, lično je, ima ime, ima oblik i porodicu, ali nema svoje carstvo izvan božanskog poretka. Iz toga slijedi da se prava odvojenost zle sile od dobre sile još nije rodila. Dakle, još nismo imali klasični dualizam kakav ga danas poznajemo. Taj korak će učiniti jedna druga civilizacija, smještena na visoravnima Iranskog platoa, kroz djelo jednog čovjeka po imenu Zaratustra. Vrijeme i mjesto rođenja Zaratustre nisu sa sigurnošću utvrđeni, mada većina iranista smješta njegovu pojavu tamo negdje između 13. i 6. vijeka prije Hrista na visoravnima današnjeg Irana i Afganistana. Iz njegovog djela sačuvanog u zbirci himni nazvanih Gate, koje čine najstariji sloj sveštene knjige Aveste, izlazi nešto što nijedna prethodna kultura nije proizvela. Zaratustra postavlja čitav kosmos na temelj dvije neumoljivo razdvojene, odnosno suprotne sile. U njegovom učenju imamo te dvije gigantske, potpuno odvojene kosmičke sile. Sa jedne strane je Ahura Mazda, to je gospodar svjetlosti, istine, dakle čisto dobro. Nasuprot njemu stoji Angra Mainyu, odnosno mračni razorni duh, gospodar tame i laži. Najstariji zaratustrijanski spisi otkrivaju jedan detalj koji je oblikovao kompletan današnji svijet. Ova dva duha nisu tek tako predodređena, dakle oni na početku vremena sami biraju svoju prirodu. Dobri duh svjesno bira pravednost, dok Angra Mainyu apsolutno svjesno bira samu destrukciju i zlo. Ovo je dakle onaj potpuni istorijski zaokret u odnosu na sve ovo o čemu smo do sada pričali. Sjetite se one egipatske Sekmet ili Jahvea koji u noći dolazi da ubije Mojsija. Dakle, u svim tim starim religijama vrhovni bog je u sebi već nosio i svjetlost i tamu. Dakle, on vas ujutro blagoslovi, a uveče na vas pošalje pomor i uništenje. Dakle, zlo je bilo, da kažemo tako, samo jedno od oružja u Božjim rukama. Ali Zaratustra to presjeca. On prvi u istoriji čovječanstva formira misao da Bog svjetlosti ne stvara samo zlo i da on ne koristi zlo. Dakle, on smatra da je zlo nešto potpuno drugo. Ono postaje zaseban, autonoman princip, dakle jedan nezavisni neprijatelj koji se bori protiv samog Boga. Tu se rađa ono što nauka danas naziva pravim dualizmom. Dakle, svijet prestaje da bude mjesto u kojem jedan Bog diriguje svime i postaje ogromno kosmičko ratište između svjetlosti i tame, a sam čovjek postaje prinuđen da svojim postupcima svakoga dana bira stranu između ta dva kosmička principa. Međutim, ni Zaratustra nije prerezao tu kosmičku vezu do samog kraja.
U gatama postoji još jedno biće nazvano Spenta Mainju, ili najsvetiji duh koji se pojavljuje kao blizanac onog Angre Mainjua, arhetipa zla. Znači vidimo da je Ahura Mazda otac obojici, a da Angra Mainju i Spenta Mainju predstavljaju dvije suprotne strane njegove unutrašnje volje koje su, dakle, svjesno izabrale suprotne puteve. Time se zaratustrijanska misao drži na samoj ivici, dakle, ona je jednom nogom u monizmu, a drugom nogom je već u dualizmu. Za one koji ne znaju, dakle, monizam je svijet u kojem postoji samo jedan vladar. Dakle, nema nezavisnog odvojenog đavola. I svjetlost i tama, dakle, i stvaranje i destrukcija su samo dvije ruke, dakle, istog vrhovnog bića, dakle, istog onog apsoluta. Vremenom, dakle, ova zaratustrijanska slika svijeta jednostavno se dijeli na dva potpuno suprotna puta. Mazdaizam, što je naziv za samu ortodoksnu zaratustrijansku religiju u doba Sasanidskog carstva, gubi figuru najsvetijeg duha i potpuno ga izjednačava sa Ahura Mazdom. Znači, Mazdaizam je bio zvanična državna religija. Time Ahura Mazda, dakle onaj bog svjetlosti, i Ahriman, kako se poslije preimenuje Angra Mainju, postaju dva nezavisna vječna principa. Dakle, oni su blizanci koji nikada nisu imali roditelje, a oduvijek su tu i oduvijek ratuju jedan protiv drugog. Dakle, to je onaj goli, apsolutni dualizam, odnosno najčišći primjer podjele na dobro i zlo u istoriji čovječanstva. Međutim, postojao je i drugi put. Pojavljuje se tajna jeretička sekta poznata kao zervanizam. Njima je taj apsolutni rascijep bio teološki, da kažemo tako, ipak previše ekstravagantan, pa se onda vraćaju korak unazad ka monizmu. Oni tada u igru uvode novu misterioznu figuru, Zurvana, odnosno boga beskonačnog vremena. Po njihovom tajnom učenju, upravo taj mračni, bezlični kosmički sad stvara i jedno i drugo. Dakle, Zurvan je otac i dobru i zlu, i Ahura Mazdi, a i samom Ahrimanu. Kada se sve ovo sagleda, vidimo da čak ni drevni narodi u svom najradikalnijem pokušaju da potpuno odvoje svjetlost od tame, nisu to mogli da urade do kraja. Dakle, uvijek ih je proganjao onaj instinktivni osjećaj da dobro i zlo, ma koliko god krvavo ratovali, duboko u prošlosti ipak dijele isti korijen. Najpotpunija slika ortodoksnog mazdaističkog učenja ovog kosmičkog rata stoji u Bundahišnu, knjizi sastavljenoj na Pahlavi jeziku, koja predstavlja pa sasvim sigurno kapitalno djelo čitavog iranskog teološkog kanona, koji predstavlja apsolutni temelj samog njihovog učenja. Prema tom spisu, na početku vremena Ahura Mazda boravi u svjetlosti, dakle vječan i sveznajući, a Ahriman boravi u tami, zao, slijep i neuk, a razdvojeni su prazninom. Ali postoji jedna tačka koja pravi tu suštinsku razliku. Bog svjetlosti je beskrajan, dok Ahrimanovo vrijeme je ograničeno. Njegov konačni pad i poraz su unaprijed zapisani. Pahlavi tekstovi o Ahrimanu govore u čistim paradoksima. Dakle, on jeste i nije. Oni tvrde da on istovremeno i postoji i ne postoji. Pa pitamo se kako je to moguće. Najbolji primjer bi bilo da zamislimo sjenku. Dakle, sjenka može da vas prekrije, ona stvara mrak i hladnoću, ali sjenka nema svoju sopstvenu fizičku materiju. Dakle, ona nema biće, ona je samo nedostatak svjetla. Upravo tim paradoksom ovi drevni tekstovi su riješili najveći problem u istoriji religije. Dakle, zlo postoji kao razorno djelovanje, ali zlo u stvarnosti nema sopstvenu suštinu. Vijekovima kasnije ovu genijalnu iransku misao preuzet će zapadni svijet. Čuveni hrišćanski teolog sveti Avgustin u 4. vijeku će upravo na tom temelju izgraditi crkveno učenje. On to naziva odsustvom dobra. Dakle, baš kao i ona Ahrimanova sjenka,
Avgustin zaključuje da zlo nije nikakva pozitivna sila koja je stvorena. Dakle, zlo je isključivo praznina koja nastaje onog trenutka kada se dobro povuče, ili da kažemo kada dobro okrene leđa. Drama svemira u Bundahišnu razvija se u 12.000 godina podijeljenih u 4 perioda od po 3.000 godina, dakle podijeljena je u 4 velike čina. U prvom periodu Ahura Mazda, onaj bog svjetlosti, stvara duhovni svijet dok Ahriman još uvijek leži u dubokom mraku i ne znajući da neprijatelj postoji, dakle nesvjestan da bilo kakav drugi svijet uopšte postoji. U drugom periodu, odnosno drugom činu, Ahriman ugleda zrak svjetlosti i u njemu se budi zavist i tada on kreće u napad. Ahura Mazda mu tada nudi mir, ali pod uslovom da prizna kako je sam on, odnosno Ahura Mazda, sve dobro stvorio, dakle bez ikakve greške. Ahriman to odbija jer ne može da prepozna mir kao snagu, već on prepoznaje mir isključivo kao slabost. Dakle, zlo svaku ponudu za mir vidi kao slabost. Tada mu Ahura Mazda otvara viziju budućnosti i pokazuje mu njegov sopstveni konačni poraz. Šok od te istine je za Ahrimana bio toliko silovit da gospodar tame, sam Ahriman, pada u apsolutnu komu koja traje pune 3.000 godina. Ali treći čin je onaj koji se tiče svih nas danas. Dakle, ovo je trenutak kada se Ahriman budi iz te nesvijesti i kreće u napad, ali ovog puta na naš, odnosno na sam fizički svijet. Ovdje zapravo počinje ljudska istorija. Dakle, svi ratovi, sve bolesti i sva prolivena krv koju poznajemo, to je samo eho tog trećeg čina koji se upravo sada odvija svuda oko nas. Na kraju dolazi četvrti čin, a četvrti čin je sam kraj fizičkog svijeta. Dakle, više nema pregovora. Bog svjetlosti odnosi konačnu pobjedu i tada mrtvi ustaju, a cijeli svemir se čisti apokaliptičnim ognjem. A što se dešava sa Ahrimanom? Nema vječitog pakla u kojem on vlada. Dakle, on biva doslovno izbrisan iz postojanja. Sjećate se onog poređenja sa sjenkom. Dakle, kada se na kraju vremena upali apsolutno božansko svjetlo, sjenka tame prosto prestaje da postoji. Morate da imate na umu da je ovo nastalo mnogo prije Tore, judeizma, pa i na kraju samog hrišćanstva. Dakle, kasnije su teolozi samo prepisali i uskladili ova učenja kako njima odgovara, ili pa možemo da kažemo i onako kako su oni razumjeli, i najvažnije predstavili su to kao svoja otkrovenja. Posljedice ovog učenja za istoriju religije su ogromne. Iranski dualizam donosi 3 ideje koje će ući u hebrejsku apokaliptičnu književnost i odande u sam Novi Zavjet. Prva je da postoji vrhovni gospodar zla. On više nije sam, nego ima svoju vojsku, on ima svoju legiju palih duhova koji vode vječni rat protiv vojske svjetlosti. Druga je da svemir ima svoj kraj, odnosno eskaton, u kojem se odigrava konačna bitka iz koje izlazi konačna pobjeda. Dakle, klasični koncept smaka svijeta onako kako ga mi danas poznajemo. Treća ideja je da vrijeme prestaje da bude samo protok godina. Vrijeme tada postaje samo po sebi oružje u rukama dobrog Boga, jer se zlo upravo poražava kroz samo njegovo trajanje, odnosno možemo da kažemo da je samo zlo ograničeno vremenom. Sve te 3 ideje hebrejska tradicija prije dodira sa samom iranskom metafizikom nije imala u jasnom obliku. Helmer Ringren, autor temeljne studije o teologiji kumranskih svitaka, utvrđuje da se ratnička podjela kosmosa na sinove svjetlosti i sinove tame, koja stoji u srcu kumranske zajednice, oslanja direktno na Zaratustrin obrazac. Dakle, dok čitate kumranske spise, uočavate taj princip borbe između zla i tame,
ali taj obrazac sigurno nije njihov, nego je prepisan, donesen i ugrađen upravo iz Zaratustrinog iranskog šablona. Tako je zaboravljeni persijski bog Tame nastavio da živi u zapadnom svijetu, a isti taj zapadni svijet će ga kasnije upoznati kao Satanu ili kao Soton. Ipak, drevni Hebreji nisu preuzeli ovaj iranski dualizam u njegovom izvornom čistom obliku. Naravno, razlog za to leži u njihovoj tradiciji strogog monoteizma, koja im nije dozvoljavala da od Satane napravi drugog nezavisnog boga. Prema njihovom učenju postojalo je samo jedno božanstvo koje je izvor apsolutno svega. Zbog toga nastaje specifična teološka napetost koja će obilježiti čitav kasniji razvoj judeo-hrišćanskog poimanja samog đavola. U najstarijim tekstovima Starog Zavjeta nezavisni vladar podzemlja još uvijek u tom trenutku ne postoji. Destruktivna sila, dakle onaj gnjev i kazna, pripisuju se isključivo samom Jahveu, na šta ukazuje i onaj arhaični zapis u kojem Bog presreće Mojsija. Tek vijekovima kasnije, kroz dalji razvoj teološke misli, ovi destruktivni aspekti počinju polako da se odvajaju od lika vrhovnog Boga, formirajući se postepeno u jedan zaseban entitet. O tome kako se taj proces istorijski odigrao i kako se tačno formirao biblijski lik samog Sotone, govorit ćemo detaljnije u nastavku. U knjizi Izlaska, jednoj od najstarijih i najsvetijih knjiga Tore, stoji kratak pasus koji izaziva nelagodu već 3000 godina. Mojsije se sa porodicom vraća iz Madijama u Egipat da po Jahveovoj naredbi izvede Hebreje iz ropstva. Tokom noći na putu Jahve mu se javlja, ali ne da ga blagoslovi. Tekst kaže da ga je Jahve sreo i namjeravao da ga ubije. Mojsijeva žena Sefora hitro uzima oštar kamen, obrezuje sina i njegovom krvlju dotakne Mojsijeva stopala, pa Jahve u tom trenutku odustane od te ideje da ubije Mojsija. Citiram stih. A na putu u gostionici srete ga Gospod, iščaše da ga ubije. Ali Sefora uze oštar nož i obreza sina svojega i okrajkom dodirnu se nogu njegovih i reče: krvav si mi zaručnik. Tada ga ostavi Gospod, a ona reče: krvav zaručnik radi obrezanja. Pisac ovog odlomka ne pokušava da ublaži ili da racionalizuje ovaj događaj. Entitet koji je samo nekoliko stranica ranije iz gorućeg grma pozvao Mojsija da spase narod, ovdje nastupa kao direktna i neobjašnjiva prijetnja njegovom životu. Ovaj odlomak savršeno oslikava srž najstarijeg sloja hebrejske teologije zla. Koncept đavola u onom obliku u kojem ga danas poznaje hrišćanstvo u Starom Zavjetu jednostavno ne postoji. Dakle, razlog leži, kao što smo već rekli, u onom strogom monoteizmu. Pošto postoji isključivo jedan Bog, Jahve, apsolutno sve što se odigrava u svemiru, i dobro i zlo, mora biti pripisano isključivo njemu. U takvom sistemu vjerovanja ne smije postojati nikakva druga nezavisna sila koja bi mu se ravnopravno suprotstavila. Iz te premise proizilazi teološka nužnost da Jahve u sebi sadrži obje strane, dakle baš kao što smo to ranije vidjeli na primjeru egipatskog poretka. Stari Zavjet obiluje primjerima ove teološke ambivalencije. U ovim tekstovima vrhovno božanstvo donosi i zakon i apsolutnu destrukciju. Jahve naređuje, na primjer, Jošuji da pri zauzimanju Hazora ne poštedi nikoga, ni muškarce, ni žene, ni djecu, niti stoku, dakle da ih sve pobije i ne ostavi niti jednu jedinu živu dušu. U priči o izlasku iz Egipta on svjesno i više puta pod navodnim znacima otvrdnjava srce faraona. Jahve namjerno ne dozvoljava faraonu, odnosno vladaru, da popusti pred zahtjevima Jevreja, odnosno Hebreja, upravo kako bi stvorio povod za onu seriju pošasti poznatu iz samog biblijskog teksta. Taj proces eskalira sve dok se na kraju ne pošalje anđeo smrti da pobije svako prvorođeno dijete u Egiptu,
od djeteta robinje do djeteta na carskom prijestolu. Isti obrazac u kojem se tamna strana događaja pripisuje samom Bogu nastavlja se i u kasnijim knjigama. Tekst izričito navodi da Jahve šalje zlog duha kralju Saulu kako bi ga mučio i gurnuo u ludilo. On naređuje proroku Isaiji da otupi srce naroda, da im zatvori oči i uši kako ne bi razumjeli opomene, sve dok sama zemlja potpuno ne opusti. Konačno, on direktno utiče na mladog Absaloma, navodeći ga na pobunu protiv njegovog oca Davida i usmjeravajući ga u direktnu i sigurnu propast. U drugoj knjizi Samuilovoj nalazi se rečenica koja ima presudan značaj za istorijski razvoj pojma satani. Tekst bilježi da je Jahve podstakao kralja Davida da izvrši popis naroda, odnosno čin koji je u hebrejskoj tradiciji predstavljao ozbiljan prestup, da bi ga zatim zbog tog istog popisa kaznio kugom u kojoj je stradalo 70.000 ljudi. Međutim, vijekovima kasnije, kada su hroničari iz poslije egzilskog razdoblja prepisivali ovaj tekst, odnosno događaj, njihov teološki okvir bio je potpuno drugačiji. Ideja da bi vrhovni Bog direktno naveo čovjeka na grijeh postala je naravno u tom trenutku apsolutno teološki neprihvatljiva, pa su pisci knjige Letopisa izmijenili izvorni tekst. U prvoj knjizi Letopisa opis istog događaja započinje izjavom da je Satana ustao protiv Izraela i podstakao Davida na popis. Znači, ova izjava predstavlja istorijsku prekretnicu. Po prvi put u hebrejskoj književnosti destruktivna uloga se izdvaja iz vrhunskog božanstva i pripisuje potpuno zasebnom liku. Kosmička podjela koju je iranski sistem formirao kroz dva nezavisna duha, hebrejska tradicija ovdje započinje unutar svog okvira, tako što onu mračnu unutrašnju stranu Jahvea polako distancira i odvaja od samog njega. Hebrejska riječ Satan prvobitno nije bila lično ime, već je izvedena iz glagola koji označava čin suprotstavljanja ili optuživanja. U svom osnovnom značenju ona se koristi za protivnika, neprijatelja ili tužioca, ali tužioca u nekom pravnom postupku. Ova funkcija je jasno vidljiva u knjizi Brojeva, dakle u onoj sceni u kojoj Jahveov anđeo, Malak na hebrejskom, stoji na putu proroku Balamu kao Satan. Odnosno, on predstavlja prepreku čiji je cilj da zaustavi samog Balama. Na hebrejskom jeziku riječ za anđela je Malak, što u osnovi ne znači krilato biće, već jednostavno znači glasnik ili onaj koji je poslat. Zato je izraz anđeo kojeg je Jahve poslao zapravo najvjerniji prijevod same funkcije tog bića. Dakle, on je jednostavno kurir ili izvršilac naređenja. U ovom najstarijem sloju pojam označava isključivo ulogu, dakle samo njegovu ulogu unutar božanske volje. I ne može se nikako drugačije tumačiti. Dakle, on je jednostavno oruđe kojim Bog sprovodi svoju namjeru, a ne neko, nezavisno biće. Do značajne promjene dolazi u knjizi proroka Zaharije, napisanoj nakon povratka iz Vavilonskog ropstva i tu u periodu snažnog kulturnog uticaja Persije. Tu se prvi put pojavljuje Hasatan, odnosno optužitelj, koji počinje da djeluje kao neka specifična ličnost zadužena za iznošenje optužbi protiv pravednog čovjeka. Ipak i u ovom tekstu on zadržava svoju podređenu ulogu. Dakle, on je i dalje samo član nebeskog savjeta koji boravi među sinovima Božjim, djelujući pod direktnim autoritetom vrhovnog Boga. Gramatički gledano, upotreba određenog člana H potvrđuje da se ovdje ne radi o ličnom imenu, već jednostavno o službenoj tituli, odnosno možemo da kažemo slično terminu tužilac u pravosudnom sistemu, kao što smo to već rekli. Budući da hebrejski jezik ne dopušta stavljanje određenog člana ispred vlastitog imena, naziv Hasatan ostaje jasna oznaka funkcije unutar božanskog suda, a dakle ne neki nezavisni, dakle ne neko nezavisno biće koje ima svoj vlastiti identitet.
Najjasniji uvid u ovu prijelaznu fazu pruža knjiga o Jobu, djelo koje u svom konačnom obliku pripada poslije egzilskom razdoblju. Knjiga otvara prizor nebeskog dvora na kojem se Beneha Elohim, odnosno sinovi Božji, okupljaju pred Jahveom, a među njima se nalazi i Ha-Satan. Kroz dijalog u kojem Jahve ističe pravednost svog sluge Jova, Ha-Satan nastupa sa pozicije sumnje. On tada tvrdi da je Jovova pobožnost isključivo rezultat materijalne nagrade i zaštite koju on uživa od samog Jahvea. Izazivajući Jahvea da ukloni tu zaštitu, on dobija ovlašćenje da iskuša Jova uništavanjem njegovog imanja, porodice i zdravlja. Iz ovog prikaza jasno se vidi funkcija Satane u ovoj fazi hebrejske misli. On ovdje nije nezavisni neprijatelj Boga, već punopravni član nebeskog savjeta, odnosno lice čiji je zadatak da ispita iskrenost ljudske vjere. Dakle, on djeluje isključivo uz direktnu dozvolu i unutar granica koje postavlja sam vrhovni Bog, odnosno Jahve. Ipak, on je već dovoljno profilisan kao zaseban karakter u ovoj priči sa sopstvenom logikom i funkcijom koja se fokusira na destrukciju i samo iskušenje čovjeka. U ovoj tački leži ključ čitavog procesa. Stari zavjet ne prikazuje Satanu kao završen pojam. To je još uvijek figura koja se razvija. On se još uvijek nalazi u istom ontološkom prostoru sa Jahveom, ali se više ne identifikuje u potpunosti sa njim. Dakle, to je trenutak u kojem se sjenka počinje jasno odvajati od tijela koje je projektuje. Ako se sjetite onog primjera sa sjenkom koji sam već ranije rekao. Međutim, konačan korak u kojem će Satana postati apsolutni neprijatelj i gospodar sopstvenog carstva neće se dogoditi unutar zvaničnog biblijskog kanona. Taj prijelaz izvršit će jedna druga vrsta tekstova nastala između dva zavjeta koja je duboko oblikovala duhovni svijet prvih hrišćana. Ta književnost poznata je kao apokaliptična. Knjiga Postanja, 6. glava, 1. do 4. stiha, sadrži najzagonetniji spis, odnosno zapis u čitavom Starom zavjetu. Tekst navodi da su se u vrijeme kada se ljudski rod počeo množiti, Beneha Elohim, odnosno sinovi Božji, zagledali u kćeri ljudske i uzimali ih za žene. Prema njihovom sopstvenom nahođenju su sve to radili. Iz tih veza su rođeni nefilimi, dakle divovi onog vremena i ljudi na glasu, kako se kaže u samom tekstu. Čitav jedan kosmički događaj sažet je u svega 4 stiha, nakon čega se naracija naglo prekida bez daljeg objašnjenja. Biblijski pisac ne nudi podatke o prirodi tih Beneha Elohim, sinova Božjih, ne navodi podatke o mehanizmu njihovog silaska na zemlju, niti o konačnoj sudbini njihovih džinovskih potomaka. Sama riječ nefilim potiče od hebrejskog korijena nafal, što znači pasti. Stoga se ovaj pojam može tumačiti i kao oni koji su pali ili oni koji uzrokuju pad drugih. Tek vjekovima kasnije, u periodu drugog hrama, jedna nova generacija jevrejskih mislilaca prepoznaće u ovom fragmentu ključ za razumijevanje porijekla zla. Na ovim temeljima izgradit će se kompleksna apokaliptička demonologija koja će figuru Satane iz uloge onog pomenutog nebeskog tužioca transformisati u vođu pobunjenih anđela i neprijatelja ljudskog roda. Ta književnost se zove apokaliptička od grčke riječi apokalipsis, što znači otkrivenje. Nastaje između 3. vijeka prije Hrista i 1. vijeka nakon Hrista, u burnom periodu kada Izrael pada pod helenističku i rimsku vlast. Glavni korpus ovih spisa čine prva knjiga Enohova, knjiga Jubileja, druga knjiga Enohova, testamenti 12 patrijaraha i rukopisi iz pećina u blizini Mrtvog mora, poznatiji kao kumranski spisi, odnosno svici. Iako je zvanični jevrejski kanon uobličen kasnijim vijekovima, ove spise ostavio izvan svetih knjiga, njihov istorijski i teološki uticaj postao je presudan. Upravo ova literatura predstavlja kariku koja nedostaje u razumijevanju prijelaza sa starozavjetnog na novozavjetni pogled na svijet.
Bez uvida u ove tekstove nemoguće je u potpunosti objasniti duhovni ambijent u kojem su nastajala prva hrišćanska učenja. Upravo u apokaliptičkim spisima pojam satane doživljava svoju konačnu transformaciju. On tada prestaje da bude službenik nebeskog dvora i postaje vođa pobunjenih anđela, dakle sila koja aktivno nastoji da sruši sam božanski poredak. Centralno mjesto apokaliptičke književnosti zauzima mit o stražarima, detaljno razrađen u prvoj knjizi Enohovoj. U toj knjizi, odnosno toj prvoj knjizi Enohovoj, koja u svom najstarijem dijelu potiče iz 3. vijeka prije Hrista, sinovi Božji iz Postanja postaju grupa od 200 anđela, takozvanih stražara, egregoroji, koji je predvode Šemjaza i Azazel. Stražari se zaklinju jedan drugome da će sići na zemlju i da će uzeti ljudske žene. Sa Hermonske gore silaze i čine to. Iz ovih neprirodnih veza rađaju se giganti, bića čija destruktivna priroda ubrzo dovodi do potpunog iscrpljivanja zemaljskih resursa, a potom i do direktnog nasilja nad čovječanstvom. Mit osim toga naglašava i uvođenje zabranjenog znanja. Azazel poučava ljude metalurgiji, kovanju mačeva i izradi oružja, ali i vještinama ukrašavanja lica i tijela, što se u tekstu tumači kao uvođenje taštine i bluda. Drugi stražari prenose znanje o magiji, otrovima i astrologiji, čime se radikalno mijenja ljudska civilizacija. Intervencija božanskog poretka uslijedila je slanjem arhanđela Mihaila, Gavrila, Rafaila i Urila. Njihov zadatak bio je trostruk. Prvo, da vođe stražara utamniče u dubinama zemlje do sudnjeg dana, kako se specifično kaže u samom tekstu. Drugo, da podstaknu međusobno istrebljenje giganata. I treće, da pripreme svijet za čišćenje kroz veliki potop. Međutim, ključni teološki obrt događa se nakon fizičke smrti giganata. Prema Enohovom učenju, pošto su giganti bili bića miješane prirode, dakle prirode nebeske i zemaljske, njihovi duhovi nakon smrti tijela ne odlaze u zagrobni svijet, već ostaju da lutaju zemljom. Upravo ti bestjelesni duhovi predstavljaju demone koji čovječanstvu donose bolesti, iskušenja, dakle u principu svako moguće zlo. Time se polako formira odgovor na pitanje ko su zli duhovi iz Evanđelja i odakle potiče njihova moć nad ljudima. U knjizi Jubileja, koja nastaje oko sredine 2. vijeka prije Hrista, mit se nastavlja dalje razvijati. Tu se po prvi put pojavljuje vođa palih anđela pod ličnim imenom. Zove se Mastema, što na hebrejskom znači mržnja ili neprijateljstvo, a njegova funkcija se u tekstu jasno izjednačava sa ulogom Satana. Knjiga Jubileja donosi epizodu koja je esencijalna za razumijevanje čitavog ovog apokaliptičnog pogleda na svijet. Nakon biblijskog potopa, Noe moli Boga da očisti zemlju od preostalih duhova, odnosno tih bestjelesnih ostataka ranije pomenutih gore onih giganata. Kao odgovor Bog naređuje da se 9 desetina tih duhova baci u mjesto osude. Mastema tada istupa pred Boga i kaže da bez izvjesnog broja zlih duhova neće moći da izvršava svoju volju nad sinovima ljudskim. Bog mu tada dopušta da zadrži tu desetinu palih anđela, odnosno tih duhova. Time se uspostavlja jedan kosmički ugovor. Baš kao i u knjizi o Jovu, Satana na zemlji i dalje djeluje pod direktnim Božjim ovlašćenjem i samom Božjom kontrolom. Ipak, on više nije usamljeni službenik nebeskog dvora, već on sada postaje komandant sa stalnom institucionalizovanom vojskom demona koja dobija legalno pravo da operiše unutar same ljudske istorije. Druga knjiga Enohova, dokument sačuvan isključivo u staroslovenskom prevodu, dodaje motiv koji će oblikovati cjelokupnu kasniju hrišćansku teologiju. Po toj knjizi jedan od anđela najvišeg reda sa svojim podanicima zamišlja u svom umu da postavi svoj prijesto iznad oblaka i da postane jednak vrhovnoj sili.
Bog ga zbog te oholosti izbacuje sa visine, a on bez prestanka leti vazduhom iznad bezdana. Time apokaliptika prvi put povezuje pad satane sa grijehom gordosti, a ne sa onom požudom prema zemaljskim ženama o kojima je bilo govora. Ovaj koncept će u 3. vijeku preuzeti Origen, jedan od najuticajnijih ranohrišćanskih egzegeta, da bi ga kasnije sveti Avgustin trajno ugradio u temelje cjelokupnog hrišćanskog predanja. Kroz njihovu sintezu formira se konačni narativ koji poznaje današnji zapadni svijet do dana današnjeg. Satanin pad proizašao je iz čiste oholosti, odigrao se u vremenu prije stvaranja čovječanstva, a sam Satana se retrospektivno identifikuje sa figurom zmije koja je u rajskom vrtu iskušala prve ljude. Samo da pojasnimo, egzeget je stručnjak koji se bavi preciznim istorijskim tumačenjem svetih spisa. Ja sam dakako obrađivao već knjigu Enohovu, tako da ko želi preporučujem svakako da pogleda taj video. U ovom istom periodu apokaliptički pisci počinju da tumače jedan drevni pasus iz knjige proroka Isaije na potpuno nov način. U 14. glavi ove knjige nalazi se tekst koji opisuje pad zvijezde Zornjače, sina Zorinog, bića koje je oboreno na zemlju nakon što je gnječilo narode. U originalnom hebrejskom spisu koristi se izraz Helel ben Šahar, što se doslovno prevodi kao sjajni sin zore. Istorijska analiza i biblijska egzegeza pokazuju da je prorok Isaija ove stihove upotrijebio kao slikovitu uvredu upućenu jednom vavilonskom kralju. Međutim, apokaliptička tradicija izmješta ovaj stih iz njegovog istorijskog konteksta. Nova generacija mislilaca u njemu više ne vidi politički govor, već doslovan kosmički opis pada najvišeg anđelskog gospodara. Ova promjena u tumačenju dobit će svoj konačni istorijski pečat krajem 4. vijeka, kada je blaženi Jeronim prevodio Bibliju na latinski jezik. Prevodići taj stih za čuvenu vulgatu, Jeronim hebrejsku riječ Helel prevodi latinskom riječu Lucifer, što doslovno znači nosilac svjetlosti. Tako se odigrala jedna od najzanimljivijih transformacija u istoriji religije. Dakle, politička uvreda upućena jednom smrtnom čovjeku u 7. vijeku prije nove ere, vijekovima kasnije postaje zvanično, lično ime samog gospodara pakla. Kumranska zajednica koja je živjela uz mrtvo more u 1. vijeku prije Hrista i 1. vijeku poslije Hrista ide još korak dalje. U njihovim rukopisima, a posebno u dokumentu poznatom kao pravilo zajednice, cjelokupan kosmos se dijeli na dva tabora. Na jednoj strani nalaze se sinovi svjetlosti koji je predvodi knez svjetlosti, dok su na drugoj sinovi tame pod komandom entiteta poznatog kao Belial, odnosno princ tame. Prema njihovom učenju, kompletna ljudska istorija je neprekidni rat između ove dvije frakcije, dakle rat koji se mora završiti konačnom eskatološkom bitkom i potpunim uništenjem sila tame. Ovim konceptom kumranska sekta približila se iranskom dualizmu onoliko koliko je to u okvirima starog jevrejskog monoteizma uopšte bilo dozvoljeno. Istaknuti istoričar religije Helmer Ringren u svojoj analizi zaključuje da kumranska teologija u suštini predstavlja jedan specifičan oblik hebrejskog mazdaizma. Ako ste zaboravili, ono što sam pričao, mazdaizam je ona drevna persijska religija sa početka naše priče. Dakle, ona religija koja je utemeljena na strogom, apsolutnom ratu između Boga svjetlosti i Boga tame. Taj sistem je bio ublažen jednom činjenicom. Belial, za razliku od persijskog Ahrimana, nije ravnopravan Bogu, niti je vječan. On je i dalje samo tvorevina kojoj je božanskim planom unaprijed suđeno da bude poražen. Imena pod kojima apokaliptička literatura naziva gospodara zla pokazuje ovaj proces u punoj snazi.
On se naziva Mastema u knjizi Jubileja, Belijal u Kumranskim svicima, Šemjaza i Azazel u prvoj knjizi Enohovoj, Šamael u kasnijim rabinskim tekstovima i Satanail u konačnom slovenskom prevodu knjige Enohove. Kasnije, formiranjem Novog Zavjeta, sve ove različite tradicije i entiteti stopit će se u dva osnovna univerzalna pojma, Sotona, odnosno Satana, i đavo. Entitet koji je u najstarijim slojevima Starog Zavjeta bio tek naznaka, kroz apokaliptičku književnost dobija lično ime, jasnu biografiju, nezavisnu volju i konačno sopstveno carstvo. Zahvaljujući ovom viševjekovnom teološkom razvoju, kada Hristos konačno stupi na istorijsku scenu, slika njegovog kosmičkog neprijatelja nije morala da se razvija i stvara ispočetka. Ona je već bila u potpunosti definisana i spremna. U evanđeljskom narativu Hristovo javno djelovanje ne započinje propovjedanjem, već direktnim konfliktom sa Satanailom. Neposredno nakon krštenja na Jordanu, biblijski tekst bilježi da ga Duh Sveti odvodi u pustinju gdje dolazi do susreta Hrista i đavola. Tokom ovog iskušavanja protivnik mu nudi tri stvari: pretvaranje kamenja u hljeb, apsolutnu političku vlast nad svim carstvima svijeta i demonstraciju čuda na vrhu Jerusalimskog hrama. Tu se otvara cjelokupna šema Novog Zavjeta. Dakle, imamo jasnu konstrukciju ovoga svijeta gdje mi sada živimo. Ovaj svijet sa svim svojim carstvima već pripada Satani. Kada đavo nudi Hristu vlast nad zemaljskim carstvima, on ga ne obmanjuje. Prema strogom novozavjetnom shvatanju, ovaj fizički svijet sa cjelokupnim svojim društvenim i političkim poretkom već se nalazi pod Sataninom vlašću. Ovu radikalnu ideju kasnije će potvrditi i rani hrišćanski teolozi. Apostol Pavle će eksplicitno nazvati Satanu bogom ovoga vijeka, dok će apostol Jovan u svojoj poslanici iznijeti tvrdnju da sav svijet leži u zlu. Da bismo razumjeli dubinu ovog sukoba, ipak se moramo osvrnuti na dva ključna grčka pojma koje stoje u samom srcu novozavjetne teologije. Prvi je kosmos, termin koji označava uređeni materijalni svijet i kompletan društveni poredak u kojem samo čovječanstvo živi. Drugi pojam je aion, koji se prevodi kao sadašnje doba ili trenutna vremenska epoha, odnosno možemo reći eon. U ranom hrišćanskom kontekstu ova dva termina obuhvataju apsolutno sve. Dakle, prirodni poredak, posrnulo ljudsko društvo i čitav vremenski raspon od Adamovog pada pa sve do očekivanog kraja istorije. A prema strogom novozavjetnom učenju, đavo je legitimni gospodar i jednog i drugog. On suvereno vlada i našim prostorom, odnosno kosmosom, a i našim vremenom, aionom. Upravo iz te perspektive Hristova misija dobija svoju pravu kosmičku dimenziju. On ne dolazi na zemlju da bi politički popravio postojeći sistem, nego donosi potpuno drugo kraljevstvo koje, kako sam izričito naglašava, nije od ovog svijeta. Njegov konačni cilj zapravo nije reformacija, već radikalni prekid. On dolazi da to staro, inficirano doba u potpunosti slomi i nadomjesti novim poretkom. Analiza evanđeljskih tekstova otkriva da centralni aspekt Hristovog javnog djelovanja iz stroge istorijske i teološke perspektive nije bila samo propovjed, već i zapravo egzorcizam, odnosno aktivno istjerivanje demona. On je na svakom koraku istjerivao demone. 3 od 4 evanđelja, Matej, Marko i Luka, se vraćaju na egzorcizam češće nego na bilo koji drugi vid čudotvorstva. Demoni prepoznaju Hrista čim ga vide. Padaju, vrište, traže pregovore, dakle moli da ih ne pošalju bezdan. Najslikovitiji primjer ovog sukoba nalazi se u 5. glavu Evanđelja po Marku, gdje Hristos izgoni čitavu legiju zlih duhova u stado svinja. Kada ga književnici i fariseji optuže da to čini pomoću Belzebula,
on odgovara da kraljevstvo razdijeljeno protiv sebe ne može opstati. Iz toga proizilazi da Hristos nije liječnik koji liječi mentalna oboljenja nekim simboličnim govorom. Dakle, on je vojni zapovjednik u stvarnom kosmičkom ratu koji svaki egzorcizam tretira kao osvajanje teritorije koju je Satana prethodno držao. Apostol Pavle ovaj kosmički rat podiže na nivo teološke doktrine. U njegovim poslanicama Satana nije usamljen, već stoji na čelu visoko organizovane hijerarhije palih nebeskih bića. Pavle ih precizno klasifikuje kao poglavarstva, vlasti, knezove tame ovog svijeta i duhovne sile zla na nebeskim mjestima. Iz tih hijerarhije se jasno vidi čuvena teza iz 6. poglavlja poslanice Efescima. Stvarni sukob ranog hrišćanina nikad nije usmjeren protiv krvi i mesa, odnosno protiv smrtnih ljudi i zemaljskih institucija, već isključivo protiv nevidljivih nadzemaljskih struktura koje tim institucijama i upravljaju. Konačno zaokruživanje donosi otkrivenje Jovanova. U onoj završnoj knjizi Novog Zavjeta eshatološka drama dostiže svoj potpuni vrhunac. Kompleksne apokaliptičke figure koje tekst uvodi, kao što su Antihrist, zvijer iz mora, vavilonska bludnica i lažni prorok, predstavljene su isključivo kao zemaljski, politički i religijski instrumenti samog Satana. Tekst se zatvara vizijom konačnog razrešenja. U eshatološkoj bitci kod Armagedona gospodar tame biće poražen, okovan na 1000 godina, a zatim uspostavljanjem novog nebeskog poretka zauvijek bačen u ognjeno jezero. Ovim procesom teološki i istorijski oblik đavola je u potpunosti dovršen. Sve ono što će kasnija hrišćanska tradicija, crkvena dogma i umjetnost vijekovima nadograđivati, u tekstovima Novog Zavjeta već je prisutno u svom temeljnom obliku. U ovoj jednoj konačnoj figuri sada su trajno objedinjene sve njegove istorijske funkcije. Satana je vrhovni gospodar zla, palog anđelskog reda, on je kušač ljudi, tužilac duša, gospodar bolesti i smrti, kralj ovog svijeta i predvodnik vojske koja će biti poražena na kraju čitavoga vremena. Nakon što je njegov teološki i istorijski identitet dovršen, ostalo je još samo da se đavo vizualizuje, odnosno bilo mu je potrebno lice. Kroz naredna 2 milenijuma hrišćanska umjetnost i narodna tradicija izgradit će to lice asimilujući elemente upravo onih drevnih kultura čiji smo razvoj i pad pratili od samog početka. Njegov današnji izgled samog Satane, je u suštini ikonografski mozaik svih tih kultura zajedno. Pa recimo rogovi predstavljaju direktno nasljeđe kananskog boga Baala i egipatskog Seta. Njegova prepoznatljiva crvena nijansa preuzeta je od Setove pustinje koju je egipatski narod prvi vezao za sterilnost i smrt. S druge strane, crna boja donosi odjek mesopotamskih i tibetanskih tradicija u kojima je tama bila, da kažemo tako, personifikacija onoga nekog zla koje vreba u noći. Krila su oblikovana po uzoru na drevne mesopotamske demone, prvenstveno onog pomenutog Pazuzua i Lilit. Trozubac potiče kao spoj Poseidonove vlasti nad 3 svijeta i Šivinog znaka utisnutog u bika. Kozji izgled i razdvojeno kopito su vizualni prikaz grčkog boga Pana, odnosno gospodara divlje prirode, haosa i panike. I na kraju, vjerovatno najpoznatije, zmija. Zmija predstavlja najstariji arhetip koji spaja vavilonsku boginju haosa Tiamat sa scenom iz Edenskog vrta. Sve ove fizičke crte su zapravo arheološki ostaci izumrlih religija, dakle samo njihovi fragmenti. Kada su ti drevni sistemi vjerovanja pali, njihovi najmračniji entiteti i bogovi nisu izbrisani iz ljudske svijesti, nego su preuzeti i trajno stopljeni u jedan ultimativni lik koji je uspio da preživi sve do danas.
Naravno, oni su, da tako kažemo, ukalupljeni da to odgovara sa narativom religije za koju je stvoren. Đavo onakav kakvim ga danas zamišlja savremeni čovjek zapadnog svijeta nije izum jedne knjige niti jedne crkve. On je u svojoj suštini kompozitna figura. U njemu je sublimirano 5000 godina ljudskog suočavanja sa jednom zastrašujućom univerzalnom činjenicom. Da postoji bol koji se nanosi sa jasnom namjerom, te da iza toga bola ljudski neminovno prepoznaje volju koja je mnogo veća od same ruke koja ga nosi. Drevni narodi su pokušali da tu nevidljivu volju imenuju, da joj daju opipljiv fizički oblik i da taj koncept predaju narednim pokoljenjima kao trajno upozorenje.